Pitanje broj 37. Staro Nagoričino arhitektura i slikarstvo. Staro Nagoričino. Ova crkva je posvećena Svetom Đorđu, podigao kralj Milutin. Crkva ima oblik razvijenog upisanog krsta sa 5 kupola, sa razvijenim oltarskim prostorom, čiji su protezis i đakonikon koncipovani kao paraklisi i sa delom koji ima funkciju priprate. Građena je alternacijom kamena i opeke. Odlikuje se geometrijska strogost, rasporeda scena i figura i logički duh klasično obrazovanih slikara stvorili su celinu usklađene ravnoteže. Natpisi su pretežno grčki, a ima i srpskih, kao i mešanja dva jezika u jednom natpisu. Slikarstvo je dobro očuvano. U oltaru su uobičajene predstave, u službi arhijereja učestvuju i 2 ohridska svetitelja i Sveti Sava Srpski. U glavnoj kupoli, pored uobičajenih tema, predstavljena je nebeska liturgija, a u temenima malih kupola su poprsja i evanđelista. U višim delovima nausa su, pored velikih praznika, ciklusi stradanja, čuda, javljanja posle vaskrsenja i Svetog Đorđa. Na zidanom ikonostasu nalaze se fresko ikone Bogorodice Pelagonitise i Svetog Đorđa. U priprati gornje zone zauzima kalendar. U donjoj zoni priprate među brojnim figurama svetitelja domaći množitelji Prohor Pčinjski i Joakim Osogovski, a na kriptorskom portretu kralj Milutin Sveti Đorđe preuzima mač.